henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第4章第1节到第11节，耶稣受试探。Patas Matai, tega sepat sepegan, pah tega kingan kenai, bita tega makan kingan kenai. Pesepengan koli nakeh ka Yesu. Lemutut hiya ka Yesu o, tetulun kebiho suyang. Musa tatus bernuh ni, pesepengan taulang utuh nakeh, koli nakeh. Kiani, petegaya ini akan mespatun jiahni, mespatun labi. Babaw na si ita do, maulay da. Miyah ka, mpesepong koli nakeh ni, lemengaw hiyan. Nasi su laki utuh balaw o, lengagi saw maabawa ka betunuh ni misa. Kia ka kiani, semiyuk lemengaw ka Yesu. Ajiwana bawa nanaka sekeutus sejak. Menentak gengkingan kali lenengaw utuh balaw ka sekeutus. Misaka ga sepatas-patas suyang suna. Sida ka taulang utuh nakeh o. Desuna suyang alang ka Yesu ni. Pahaigon na duduh yuyuk sapah suyang ni lengagan na. Nasi su laki utuh balaw o. Pasetaling teluma binaw. Utuh balaw o. Isu ka sesekagun na desekegulan na balaw. Genama sudah baga. Adi tetega sebut betunuh ka kakaisu. Yasa, mesa ka ga sepatas mesa. Lemengaw yan ka Yesu. Ia pesepengi kuli nakeh ka utuh balaw su taulang. Mesa duli ka ga sepatas sunna. Duli ni taulang utuh nakeh o. Desuna bebalaw degiak ka Yesu ni. Sepakita na yan ka kana keluaan babaw tagan ni. Kenledah taha. Kaya ni, lemengaw yan. Nasi su tebakalit tahamuku kenando. Bagay musunan ka kana ni misa. Lemengaw yan ka Yesu. Satang, usa. Tahamakui utuh balaw su taulang ni kapahay yan nanak. Yasa, misaka ga sepatas suna. Kaya ni, semawaya yan ka taulang utuh nakeh ni. Miyah sebelayak yan ka senggakulan balaw.